Hari ini kita akan menaikkan layang besar, teman-teman. Layang 1,5 meter, berarti 3 meter, teman. Ya, teman-teman ya. Nah, kita naikkan layang Aceh PAG layang, teman-teman. Ukuran 3 meter, teman-teman. Ya, teman-teman bisa melihat nanti. Yuk, teman-teman. Nah, teman-teman. Ini layang kurang lebih ukuran 3 meter, teman-teman. Ya, kita naikkan layang ini, teman-teman. Dengan ada tulang tengah, teman-teman. Tulang tengah bertulisan PAG, teman-teman ya. PAG, teman-teman. Nah, ini kurang jelas, teman-teman ya. Nah, saya dekatkan. Nah, teman-teman. Ada P, ada A, ada G, teman-teman. Kita ukir. Oke, teman-teman. Jelas ya. Nah, teman-teman. PAG layang, teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, stay tune terus di YouTube channel PAG layang, teman-teman. Oke, teman-teman ya. Lawan kita sudah ada 2 di atas, teman-teman. Ada layang hitam putih dan ada layang kuning, teman-teman. Ini lawan kita, teman-teman, dengan layang besar PAG, teman-teman. Ya, kita akan lawan mereka, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Kita lihat terus ya. Oke. Oke, teman-teman, kita akan anjung layang 3 meter ini, teman-teman ya. Ayo, teman-teman, kita main. Jalan-jalan. Oke. Makan, teman-teman, tangan, teman-teman, rasain, teman-teman. Buka, teman-teman, merah, teman-teman ya. Rasain, teman-teman, layang besar ini, teman-teman. Itu, teman-teman, sangat keras. Teman-teman, kita pakai benang besar. Oke, teman-teman. Wah, luka, teman-teman. Luka, teman-teman. Luka, teman-teman. Tarikannya sangat keras, teman-teman. Oke, teman-teman. Dah. Kita naik lagi, teman-teman. Yang besar, teman-teman. Mutar, teman-teman. Angin kencang, teman-teman. Mutar dia, teman-teman. Mencari angin. Mencari angin, teman-teman. Oke, teman, mutar lagi dia. Mutar lagi, teman. Angin kencang. Aduh, jatuh, teman-teman. Jatuh, teman-teman. Jatuh, teman-teman. Oke. Jatuh di atas rumah, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita dulu, teman-teman. Pergi terus, teman-teman. Kita gulung benang dulu, teman-teman. Tarik, mudah-mudahan jatuh. Kita tarik dulu, teman-teman. Mudah-mudahan jatuh, teman-teman. Tarik. Nah, ya, teman-teman. Itu dia, teman-teman. Itu dia, teman-teman. Yang kita masih di atas atap, teman-teman. Nampak ekor pink, teman-teman. Ambil kayunya. Nampak, teman-teman, nyangkut ya. Kita udah tarik, nggak bisa, teman-teman. Nyangkut. Mudah-mudahan bisa kita ambil, teman-teman. Nah, sudah 3 di atas, teman-teman.
Layang lawan kita teman-teman. Hilang kita nyangkut tuh teman. Nah jatuh teman-teman. Sudah. Nampak teman-teman. Nyangkut atas rumah orang. Aduh, lagi cari kayu teman-teman. Buat kita nyangkut di mana nih ya, teman-teman? Nyangkut di mana nih, teman-teman? Ayo, ayo jatuh, 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 jatuh. Aduh. Ada teman-teman kita nih lagi main layang. Kita sedih nih, layang kita sangkut. Masih teman-teman di atas. Teman-teman kita sudah di atas layang itu teman. Aduh teman-teman. Layang kita di atas rumah teman. Layang besar kita. Kayu yang panjang. Ya. Teman-teman. Lagi diambil kayu yang panjang tuh teman-teman. Ya. Mudah-mudahan bisa teman-teman ambil. Tapi robek teman-teman, nggak apa ya. Aduh, bagaimana nih? Oh, rajunya teman-teman, nyangkut dia. Jatuh teman. Aduh, parah. Patah. Aduh. Tulang tengah patah teman-teman. Patah teman-teman. Terpaksa PAG korban teman-teman ya. Robek teman-teman. Bawa pisau. Teman-teman. Oke teman-teman. Kita ganti lagi teman-teman ya. Oke. Patah teman-teman. Tulang tengahnya patah teman-teman. Mudah-mudahan bisa pakai lagi teman-teman ya. Nanti kita rehab. Oke teman-teman. Terus standby. Stay tune dengan PAG Layang. Terima kasih teman-teman.